Bishop wa kanisa wa Full Gospel Lembetania mwingi Bishop Samuel Kadhita numani yakwa vanene bithukia yake umama ile itoiwe ingi ku yaitimba ithe kuru na kutia mundu mwe emuku itino wangi mwanza kwithiwa mo waiwe hivi ndaya na vuitina anala mawetiwe kwithame haithi manga mile ainena na vilingi wa mauvo. Bishop Kadhita ni waweta kana enende maisio ime na vata wakone wosese mwiani uni serikali aiwe na movia wosese kuosa matambia mame toki kutuma nyamowo aiweta ki taukuno ona kwe masomo mama nyiwa isio nisu Osea Kimanzi ena mavuaso aine na vilingu wa movo. Bishop Kadhita ni umani ya bithukia yake umama hivi ila ina kitikie kisioni cha kitimba idhewa kubina kwa kamari kuyezi kuru na ila ina tia mundu mwe emuku aiweta kanabe na bata wainenzi isioni kusesewa ni serikali kumanano bungulu wa mugo ulawe Kadhita muno isioni twina ubo wa imama ileke ye kuthoka kubithukia bandu na iyo andu ometuke ni kweyanga liko cia cikuru nikona thiwe andu mwanza na oingi ochuma ki ni twiwie ni bathiwe mundu ungi akwa na kindu chuchu no kindu askali ma serikali maili tokusubia nundu kindu kimwe serikali yaile kwethwa yisi raia niwe mali ya serikali ng'ombe ila mena sio na sindu ila ingeti sio mali kumanano bungulu wa mugo isioni ii maundu mangi somo ni makwamite kwa kwithiwa amanyiwa mateo thi mazukulu ni ona enenzi kulea kuthukuma miondani yo kumanana wia wa kubithukiwa. Bishop Kadhita aimenda serikali kwizila muvia wosesei kwa matambia mami tuki kutumania mugo kwenenzi maisio shekuru ni kundu kumwe kwithitwa na mathina maingi nundu ona ciana ni ciakio thi skulu aciaine makio thi miondani maiki akwawa ni makaidi na tene unuganyota na thengera tuinegwa kindu chu nendo kuria serikali yose mwana wayo kusiea tisi ikurupe boka okundu kula kwina magaidi mundu kwa andu ma Kenya we mutongoi na andu maende na kwawa ukatongo esio andiasia ngai natethie serikali yaitu ni kana ubozi tukwigwa shikuru uthelepyo kwizaithe abaye kaidi yo wetwa gugu ekaidi ye binda yekaete mugo yengi. Bishop Kadhita ni walota bata wamboya cia mugo kuma kuya tongo imandini sionze ondo mwana enenzi kwete mugo ona Kenya isioni ila siithitwe no bungulu wa mugo ya ndo ndema Kenya Musumali edwebo mukambe edwebo muislamu edwebo mukristo edwebo muindi nake edwebo na ndo alange onde mona ani matetwa ni mboya na ito twithiwe twibo tuboye nekana wizethi ande itu ne akwata mugo zini wa bithukia yao imetuke kizioni cha itimbe theiba kuwina kwa kamari kivaloni ja maziongwazi kuro mwingi ayulu ni mundu umwe unowaiwe kwa kwathwa na ibuti na kutemangwa na kivanga kwatiania na ozipindi wazikurunjwa kimmecha. Girivoti ya vilingu wa Muvo Mutongo TV Osea Kimanzi.